وانه ارتهجا وانه دو سال سر درباس بو زوستان جیل بردری پاییز و زوستان وانه اکوزانن باش زانن براستی جی حیا لاشه مروشه فهمدکه کون هاتبون وگرتن چادر هاتبون وگرتن او هن هاتن راکرن خانی توکیش بوان چکر مالبات درباس خانی خوابون لبل نها هن گند هن الوی دره گند کاوون جیه هیناجی چادر لعردینه دگل کو دو سال سر اردهج درباس بویه مالبات هیناجید کونو کونتینران ده رودنین جیان خوا بردوام دکن جبر وی اکیجی او ولاتی بانگی رایداران دکن و آلیکاری دخوازن لگنده قاونجیا وانه 20 مالبات هجی دکون و کنتینران ده دجین و زحمتیک مزندگشینن. جوان مالباتان یک جی مالباتا özbakشه. مالبات جبر پرسکریکا تاپویه هجی خانی چینه کریه. Evrakım eksik olduğu için yani kim bu berveye ki hem dışına varlığı aynı bu şekilde. Hem dışına ilafeti aynı bir gotunu dizlemede. Yani tüm çara ve tüne. Ramazan Özbakış u xanı mavi bangi rayedaran kirin u gotin penç keçen mehene u nikarin bişinin dibistane. Bir an önce bula deste kabul namaz çünkü mi perişan ne ki yani psikolojim xarabiye. Ne eskom gezarı haberdim. Ne var dine kadar gezarı ciğerim dışarıda. Yani destimi imkan etine imkanım hem ne bu şekilde. Çara metnene. Hem de kalın yemek geçerken hem de kalın seri zarı xaruşu. Keçen rebenji giriyan u bangi serok vezir kirin ku bila malavan vere çekirin. Başbakan Erdoğan'a sesleniyoruz. Bizim evimizi yapsınlar yani giyinmemiz zor oluyor. Sadece evimizi yapsınlar başka bir şey istemiyoruz. Evimizi hiç yapmıyorlar. Evimizi onlar yıktılar yapmıyorlar. Onlar yüzlerinde okulumuza gidemiyoruz. Annem zorluk çekiyor biz okulumuza gidemiyoruz. راستی دل مرو دشینه اف داخواز اوان اف بانگوازی اوان والی موانه بر منیر کالار بو دما ارتش بکات دستک دا گوندیان روجا ایرو ده والی وانه گوهرتی ام باور دکن والی نوجی و دنگه وان کسان ببیسه دماش اردیشی امره دکاتن بر بوانه ده هات نای سرهشه به ناوی وی گوندی او اردجا کو نل قومی بو و دوی دره 11 کس لوی گوندی جیانا خوش دست بو پار از بخواد چوبون وی گوندی نال سر زمانه و زمانه منه ناوی گوند نای بیرامه از چون وی دره سر اردجی 7-8 مدرباس ببو هیناجی هر او خانی چاوا تپ ببون به وی شکلی هاتبون سکناندن جبر کو گوندی و والیتی لهف نکربون توکی لهف نکربون هینا جه خود حال خود هاتبو سکناندن وانا دگوت بری پاییزه ام دخوازن خانیه ما به چکرن وکی کو جگندار هاتبو چکرن به چلیک کنسترکسیون به اسکلتین چلیک خانیش بو گندیان هاتبو چکرن وان دخواست بری پاییزه او جی بگین گنده خو نه براستی جنای سر زمان ما او ناوی وی گندی لبل گلو او گند هات چکرن از گله کی مراختکم سر فیسبوک دنگسی به توییتر دنگسی به ترتن.net.tr اون کارن خو بگینن ما گلو او خانیین وی گندی دی ساعتن چکرن دم هات سر زمان ما امین حاله به پرسن حواله مله د پرسن از وی گندجیش ورا بخینم جاجنا